We are back on Panimbaya sa Kabuntakan. And of course, dili kompleto ang Panimbaya sa Kabuntakan kung dili ni makapanimbaya. So, Yes, taga na kami greetings diri. But before that, among giawhag ang tanang mga kabatan-unan sulod sa North Central Mindanao Conference ang atong summer camping karon na siyang 29 cool na. March 29 to April 3. I guess Yes, April excited 3. kami tanan. Wala Asya. mo Sa base day, Yes. 25. Ang muapil sa basic staff training, mag-prepare na mo tungod kay on March 25, mo depart na mo, gikan si NCMC, padulong sa Dalwangan, Malay-Balay, Bukidnon. March 25, is that a Sunday? No, it's Wednesday. Oh, sila yung Wednesday. maguna, sila yung mag-prepare kumbaga sa Yes. campsite. So kung napay gusto pa mo appeal, pwede pa, welcome Pwede pa. Gusto Welcome ang mag-appeal sa tanan. BST. 9 a.m. mo hawa dito Do sa they have to NCMC bring their own compound. tents? Yes, Yes, of course. it's a must. Dayon, It's a must. nagyoy How about their food? sila kuan 60 pesos nga registration. That includes sa ila ang 1 week and 3 days nga meals. So I meant na katong mo appeal sa training? Libre ba ang food? Yes, Yes, of of Libre. course. Libre na sila. Pero na sila registration nga 60 pesos. Okay. Oo. Well, thank you kayo. 1 year na ang Panimbaya sa Kabuntagon. Yay! Wala yung tanagtuon Unya. Exactly, Oh. exactly. 1-year-old It's dun eh, March 22. 22. Pero 21 ta karon tungod kay tomorrow naatay pinakadako nga service nga atong i-render sa atong mga kaigsuunan dina sa barangay Kanituan. So mga taga Kanituan magkita-kita ta ugma diapon sa atong helping one another. This is in line with the celebration of first year's anniversary of Panimbaya sa Kabuntagon. Yes, o ang atong mga kapaglaom nga gusto mo magpakuha sa mga dugo, adto mo dito Naks. kay nakinahanglan mi sa inyong tabang pinagi sa mga dugo. When we say pakapaglaom, isa ka to. Oo, isa ko pero mag-prepare ta basi magkuyapan ta na. Last time, nakayapan na. I-set ang mind nga magpakuha og dugo. Lagi dapat lang mangyod nga kana bitong napuday murabag hard to give. Yes. Yes. O kung wala man tay kwarta, Hinon Kanin lang i-test dugo na atong po na yata. nila. Live na Kaya natong na to. i-share. Mas Pero- maipod matesta kayo. Okay, karon. Murag natin special guest. Well, thank you. Thankful you gayo ta kay wala man gud damha nga mabutag 1 year. Yes. Here's Oh, the wing birthday atong niya, tanan. Wing. Okay, si Special. Happy. Pero wala tayong Okay. candle nga wala nakalimot. Happy anniversary Happy anniversary. Panimbaya sa Katong kadila nga, Kabuntagon. dili mapalo kung uyupon. O among gipasalamatan Thank ang you, atong thank you sa mga cake. sponsors. Thank you sa sponsors Yes. sa cake. Sir Rex Salamat. Gonzaga, Ma'am Jessica, Yes. Sir Jerry Homok, kauban siyang pamilya. O sa tanan nato ang mga sponsors, Ma'am Wahiman o Dr. Wahiman. Sa tanan o kinsa pa sa inyo hadya. Okay, talking about food sa mga sponsors, Yes. aduna tayo sponsor nga mag-celebrate sa ilang birthday this week. Wow. Really? Okay. Wow. Si Mr. Ephraim Asenas Wow, and sir. Mr. or Mrs. Ba, pero March 18 na ay usa ka birthday celebration diha sa ilang panimalay. Humana. And si Mr. Maglente, Humana ang March 26. 18. Deleted Wow. na lang ang Related, happy Related birthday, na Mr. Asenas. So kung pakantahan na to ni March Lovely. 21. March 26. Si 26 Sir Kanta Sir Hilab. Maglente. Go. Sige. Okay. Narapod, isa na ang cake. Og na pa isa ka birthday. Oh. Happy Sabbath and advance happy birthday kay Marmar. Every Sabbath siya gatanaw og Panimbaya kauban. Thank you, Marmar. Sa iyang daughter nga si MJ. Happy Sabbath. Here's sa anak your po niya, birthday Wing. song. Anak ko Kanina niya, dala Wing. sa cake. Napaisa Uta ka ni- birthday uta ni nga celebrant. bata. Si Sister Josefina Kabiling of Tanaw yung Quiet Hour greetings. Church. God bless you all. Okay, advance happy birthday, Miko. Yes, Oh, upcoming si naman di Miko, ay. si Vince. Yes, I'm Papa. o Manulong, Daddy. manulong mi sa inyo ha, sunod. Sa 26. Yes. Invited Yes, ang tanan. 26. Sikreto na daw to, te. Bitaw. Okay, Ayaw, yung isa sinasang ba? na. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Say mag-cook direct. We also would like to thank our cook, Ate Yes, Ronor, yes. Sem-Sem, and Ate Mercy. Thank you kayo Yes, sa see you pag-prepare. later sa atong pamahaw. O akong gipasalamatan usab ang atong mga kahigalaan sa Central Church, Pastor Jimenez, kauban sa Church Board sa pag-support sa atong Panimbaya sa Kabuntagon. O sa tanan nato nga mga mo-support og ma-charm. Yes, ang Okay. atong Adventist Medical Center of Iligan City, ang atong, kinsa pa? NCMC, of course. Youth, Adventist Youth sa NCMC apon. Yes, Yes. and si Sir Rex and Ma'am Jessica for providing sa atong fund para sa atong medicine, On Sunday. para sa libreng toli, libreng dental
dental checkup and tooth extraction. O, kinsa pa gani? Atong Thrive, Cagayan de Oro. Thrive, thank you kaayo. Engineer Elpidio Barbas and Ma'am Amor, thank you for supporting us. Dr. Edwa Heman, Kagawad Mugot, and Mr. and Mrs. Tornado para sa atong eyeglass distribution and Lions eye Club. check-up sa Sanitario. Metro Lions Club of Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro Central Church, headed by Pastor Jimenez, and Philippine National Police sa ilaang legal consultation nga free. Ug ingon man ang atong ASI. Thank you so O much. ang North Central Mindanao Conference, Pastor Katoliko, Sir Benji Mendez, o Pastor Tero, daghang salamat. Pastor Lagunday, thank you sa imong support. Ang mag-aluta ugma dito, tupi. Yes, para sa- Masay. Yes, massage sa Central Church. Massage. Linya ta dito sa Linya. pamasahe. Oh. Okay. But, Magkita-kita gyud ang tanan dito. Tungod kay muadto ang kinatibuk ang staff sa Hope Channel South Philippines. yes, dili lang sa panimbaya sa Kabuntagon but tanan ng mga programa. Okay, ihatag na to ang panahon sa atong mga greetings. Happy Panimbaya. Sabbath to Iponan Church members in front of Villamar Subdivision from Rubin Palma and family, and panimbaya to my friends in Concentrics, namely Pauline Palero, UP Lumactod, Jessie Alvarez, Daisy Almohoro, Neil Coles, Liz Dumasig, John Daumilas, Gladys Magsakay, Maricar Agcopra, Kate Regalado, Eileen Hueva, Donald Rubiato, the rest of the RMA department, and Roku Peeps or the Purple Nation. I miss you all from Jana Pilisco. Okay, natangtay si Darrell. Tungod kay gusto siya mag-regards kang you. Okay, wala siya kay Sir. Mga kagalan, thank you kaayo. And thank you po kaayo kang Tuto Enerio for preparing our set. Wala pa siya nahuman, pero hopefully next week mahuman na siya. To, thank you kaayo. Padali na human. Wala pa, Style. two days. Hapit na. 2 days and 1 night. Grabe ang trabaho. Wow, Walay gibirahan ng hunong. maayo. Yes. Thank you, Gyud. Okay, Thank you, Jan, sir, for allowing us to have our new set. Yes. Dapat Thank you, oras Charm. direct. Thank you, Charm, sa imuha. Yes, Ate Charm. Daghang kayong salamat Yes. sa Tulo success. at luha ni siya. Tulo, luha, singot, Di mahayan. kagool, kalipay, tanan. Charm, Di thank you. mahayan ninyo. Mag-sorry na po Yeah. sa among mga Oy, live kakulangon. yun. Kabilang mo na mo. Yes. Pero Og mag- labi na sa Salamat, labi na sa atong mga Sorry, kapaglaom. Yes, labi na sa atong mga kapaglaom, nausab ang among purmaron para ganahan na pud mo. Unya katong uban nga dili ganahan, dahil na mong tanaw para ganahan na pud mo namo. Sama na. Okay, Good morning thank and you. happy Sabbath sa tanan. Akong gipanimbaya ang akong mga kapariantihan diya sa San Isidro, Lanao del Norte, Selgas family, Apa family, Mahinay family, Pakit family, ug uban pa nga wala nanganli. Happy Sabbath kaninyong tanan from Titing Selgas in Cagayan de Oro City. Happy Sabbath, Panimbaya, and happy anniversary. Congratulations to Wawix Lapan and to all the graduates of Golden Boulevard Academy Elementary School with a class name Aigiro Faino. I'm sure I'm really sure kung na-pronounce ako. Anyway, from Mama Ronor, Papa Eddie, Ate Simsim, and Kiboy. Congratulations, Panimbaya sa Kamuntagon, for a job well done. Thank you nga magsugod mi. Ug usa ka malipayon nga mga faces nga amo makita inigmata sa Kamuntagon. Happy anniversary Praise from God. Makabalan viewer. Thank you po kayo for support. Thank you. Panimbay, Tanaw. happy Sabbath Panimbaya sa Kabuntagon. Happy anniversary Panimbaya. We would like to greet all viewers of PSK, especially my Lolo Bebe Monte Calvo, Uncle Wenny, Auntie Yoli, LL, Lola Deborah, and all my non-SDA friends, especially Christine, Jean, Balinas, and Balds, Ma'am Catherine Sinieres, Ma'am Jessica Katubig, Sir Brian Cahigal, and Rochi Deloy. Hi to Sir Daryl Ectin, Whoa. Ingon si LL. Hello, Thank you and oy. happy anniversary Unsa din Panimbaya. daw? Yes. Daghan lagi kay Happy fans. Sabbath diha kang Wagan family, Baang, Pastor Baang, nagtanaw siya gikan ni Maying, kauban kay Tuna, o kang Eldor Surya sa tanan diha sa Central Church. Daghan salamat. Labi na sa ato ang mga sponsors. Daghan kayong salamat o masugatan ko ninyo. Usahay Charm, mo ingon na sila nga wala pa to ha, next na. So ako na yung mulikay kay maulaw na ko. Daghan kayong salamat sa inyong support sa atong Panimbaya sa Kapuntagon. Okay, thank you kayo and happy Sabbath to all SDA. Greet na ko ang taga-Indahag og fellowship karon sa Tagwanaw from Salugsugan family. Good morning and Panimbaya sa Kabuntagon. I just want to congratulate Aldrin D. Balaba for passing the BIR examination conducted last March 17, 2015. Congratulations, Aldrin.
And happy Sabat from Friends of Aldrin. I Oy. believe wala na tayong oras, no? Wala tayong oras. But Then, maybe before that, Dar, magpasalamat yes, daw of ta ni course. Mr. and Mrs. Rex Gonzaga Yes. sa itong mga outfit daw. Thank you, Sir Rex. Thank you. Thank you, Thank you. Jessica. Thank you Jessica. kayo. Okay. Alright, da. so si Rata para makaon na tag-cake. Anyway, mga paglaom, dad ang kadasig, kalipay, ug pagkamaagop sa tibok simana. Tungod kay ang Ginoo magadagayday sa iyang gasa, kanimo ug sa imong pamilya. Magmalig-on bisan sa kalisod sa panahon sa pagsulay ikaw mulahutay. Tungod kay si Jesus ang atong dalangpanan sa ligan ug kanunayng kauban. Magkita-kita kita sa sunod Sabado, dinhi lamang sa Panimbaya sa Kabuntagon. Happy Mary P. anniversary! Balabang, congratulations, Mary P. Sa atong Balabang. mga Mary P. staff, Dilmar Congratulations, is the ha? central. DPS. And all the Ubing. faculty. Congratulations, Ubing. Andrew, Elson. Ara ko kinakusgan nga anak. Preparing our Vincent. set. Apil ni sa Cheese, Dilmar. salamat. Sir Tito Latusa, thank you. Ang mga guest karon, Sir Tito salamat. Latusa, Shiny thank you Herald, sa Dilmar. Choir. Ma'am And to all the Caudor, supportive Ma'am parents. Cecil Ascuna, Happy Sab o Christian. sa Salamat kay tanan nga taga Dilmar, sa mga inahan, amahan sa Dilmar. Choir, daghang salamat sa inyo mga Dar, support. di ka mo Ipadala ninyo regards yung mga daw? kabataan. Regards Thank si you, Darrell thank you. Canup.